Munyanyau ya vikaisa ya kutongia misitu ya kulinda miana ila yevone kenda tikese kwa kaukuta kilunguni cha Thambalala kila wetewani Veronica Siombua na mutewitu Catherine Ndolo na ende no muthenani wa umundi Munyanyau ni ukulia yo ila watata kujaribu kwithiwa wanthini wa mutwano na maundu maemela na munana waku kutia hitheri kibeti kana mundu ume yo ila wesa kusioka ni waile kumwitikila ila Munyanyau waku kana kibeti chaku kana mume waku wesa ukutia ni waile kumwitikila ila wasioka ila netha windini wandu withe kimwana kana imwitu kana ni kibeti kana ni mutumia ila munana wesa usioka ni wailetwe ni kumwitikila na ndi utumani waku no tumendeni wa namba ya ile 395 kana ndeni wa Facebook ndeni wa page ya Mutongoi TV na ndi YouTube no tukwateta Mutongoi TV official ndikwateka netu kuvikia kutambania emwe ngina mwiso wa kilungu kito. Catherine tikali mundeni wa kilungu cha Thambalala ni mubeya muno Siombua Munyanyau ni nakukethie sitwane ya Yesu Kristo otau ni na mwikio munene wako nakana watinda nesa shughulini cia muthenya ona cie mbingi ngai ni wakutethia na ndi wapa mwana kubikia woka koi kwitha wiwo bobo masaa macio taya ma kibindi cha Thambalala na indi ngi uthocha nikana twende imwe tutungie misi na tuitungia maundu na ndi yitu yikala tondula ngai wendete ne mubeya Siombua asante nani ndio ya unene witu wa kana ilando mendeni wandu na ala mendeni wa mutwano majaribu maundu mendeni wandu mendeni wa mutwano maemela na Watiana na kila mundu akwate shughuli yake na itina wa miaka mina kana itina wa ivindena mundu ucio yenda usioka muna naye ula itito ni waile kumwitikila tuyambia na ala mendeni wandu. Okay Munyanyau kilungu niki ni uthokise na uthocha tutambanie mwe kana tutwathimika thini wa kilungu niki undula na ile kunena nase ni kana nutona kumwitikila kana ukalea kwikata kumwitikila nundu wakitumiki wako taitha maybe even itina wakwitha munaindu na mwatanisia kana munatwanite na mukatanisia mundu ayelila nundu wa kutanisia kwa chao kwa kutanisia kwenyu kalile kilungu cha miaka 3 na mililo kana kala kilungu cha miaka 5 na mililo kana kala kilungu cha miaka cha myeyo yanona na mililo kundu nutona ikwitha tungie kana elilile dayo ni wake na kona kwanzie mwe kanengi ana ukosea kana na ubitiasia na either na ebinda eseo ya kwitunga paloi mundu nase nuto na kumusyokea kana ni nuto na mwitikila nundu newe lilile na either na ebinda ya kwiyeua na etha na binda ya ukusisia nako na wiba yanzo ende nako na wiba yanzo dhambukie nako na wiba yanza wiwa kwaila ona mbewondo wailete mbewondo wina tao winake lila na eta mutwe nzama na eta kiliko nzama na uwa mutwe naona niwo ninaetie ila ngutha nitena nganya ni tha naetie dayo niu kana nitena so and so ni tha naetie dayo niu nutona kumwitikila nundu mundu niwelilile nae kala dayo nae thia dayo wake ndu kumila nesa atenaku undu na unona toithoilie no ketha sisi akonote kitata utailiu oni ende nesa dayo ni nakamua kwelila na kusyokea Siombua nindo na kunena na Munyanyau nase nikwitikila mundu numunengie binda kana mundu ndi munenga nie binda na ndabe kibuthia kibobo kibuthia chekata chavela na ndabe mundu maybe nukonie wina makothi kana nukonie azini wonie kakikenondo ndini waku na mwanenga nenda ya wekala kwenyu na kekala kwake kana kila mundu kwa omwendeni wa relationship kila mundu kwa na muteo komana na muteo nenanya mundu eti mutanzama mundu awa mutwe na mundu aisa na yeye kwa kweli lila nundu newe wekiata newe na makosa naenda ukusiokea anabika kiwango ni chuchu ni umwetekela na tiase yu amendeni wandu mala maingi ni wethia imwana sivania kana mwitu aiva uga ni wethi wana mwana ke na imo kama akosana labda makosania tiase kumubua na isi wona mundu kubua mundu ngimendeni wandu imanchi ya mtu akamubua na mundu ni woka ese ubya mwe amone ni manyine kama kosani Munyanyaukiania na ila Munyanyaukiania
ayuthi atagisunda naeka maitani cia ingi yule mundu usu ukwisa usioka ingi ni waile kumwitikira ndini wandu na nukuona mawara nyuma nesa kana mundu etha nukunguna tindini wanduni mundu etha nukuthinza tindini wanduni mundu etha ndaunenga ndai atindini wanduni tatwana niwo kabinduka kilungu ni kiu nene la panja siai we mwetikila nundu waketha ni welilile nae kalada yeye osia naona kana nukuvitia sana nunakuvitia sia na mwetikilana lakini nao ndu mwetikila we musiaisia ndu mwetikila we mwetu mwetikila mwanake no ngina usisi thayula unekala nasia nake naguo thayu waku ila munekala nasia unailiata ni patona kithane kala thayu wa ku heart kilevi na wa kukasirisha wa kuthatia ni kana wewe kana kala thayu waku thatia ukunenga ndaiya tamwetu uyithie kuona to ene ni sawita musunzulu ene to mundu utemaana ta mundu utena kitumi thayu ni waku kana ketho na most of the time sino nako uma onaka kuma ni sena sei maku akakuma ni sena mwe waku tamwetu nilangu asia no mwetikila ndo mwetikila utasiaetie maundwa no mpaka mbe mwitika ni mwetikila na wambe kwinenga nda yawe mwene usiokewa like motiwa kani kutumia that word we mwene motiwa no mpaka we mwene weke sabu ya mwekalilola munekala nasia we nake uiliata na mwekalilona iwa kunenga nendaiya na mwekalilona iwa unai wa kubuthania na mwekala niliona iwa kutsasho ndo kaloyia oyita metho ikile binda na ethi wona mwekalile wa muthembo suni situ minasia nuto no mwitikila kanoka lea kumwitikila we ma mwitikila ethi wa mwekala niliola munekala nilitie ndini wandu kana ndini wa mutwano mwekala sundu naye kitumi mwekala sundu naye wa kau wa kile binda so mbua oiswe ya indino ni musia ye nyumba tiwa mwana wa kwaenda sibitali bana ukone mwana waku kuthi sibitali ya mwana akini mukone na ni mubebye akone iweke na yela mundu wabitia aila ukunwa kuti bomwenda onena na musesa na se mundu unukusiokea we mwitikila thiwa ni wekalile ndewa mutwe naona mwikalilo na inagwo kuloi utemusio na amu akwitunga na kuwe mwene umusiokea nuwa waile kwiwa no kama nae zo ula mwikalile ni nae nagwo unai mwikalile ninaye naguo katikati wakwa nake nunaye wakwendesia nunaye wakuongela thayu wakwa sangu nunaye wa utumatishona kuendea maisha ni haya nina mundu etho naye tik nutona kumwitikila na ethandu naye tik ndi kuingesia wendoke yingie thinani wakoba na pikata thinani wakoba na kwawa kundu musiaisia okilebi ndangete kala ndine na ndiasia utri no nyubi wa mokoni maku mimi I can advise you but decision making relies on you kundu musiaisia tena na kilungune ke one mundu wekalile eta mutwanzama na yeye uga naona kusema kweli ataile pikala tena akukia ikala inde munena nye yo kaini tunekala na sedayu iliona na dayu iliona na dayu uliona no rekebisha yulwa mwekalile oyu nundu mabinda maingi withia mwana kenda utumia mwetu na inundu nukone chao desperate mwetu enda utumia mwana kenda inundu nukona maybe miaka nisongie na kulingana na kisisio chake cha metho manya manukona baiba andu bangi wisika na bayu ndungi wikata wisi musiaisa kilungune ke thiwa mundu no sisia kuma ngoni nokona nuwa muiye kusiokea nokona nuwa muiye kwikalanya naku ikalanye munenanye uisisia thayu waku ndu unailie we nake unailiata mwekale waku nake unailiata mwekala nile waku nake nuna mwekala nile wako nenga nendaya ethandu nai wako nenga nendaya nena from that point tina nenga naenda ya kana nduna nenga enda ya tayua girlfriend nduna nenga enda ya tamuka waku yila tu usiokeania mo maisha no mwasu nondo okubi wa thayu wechangi wane mekala nile la tukikata tukikala nile azin tukikalanya sio mbua ethani kala thayu wa ku threaten ethani kala thayu wa ukukuna ethani kala thayu ene utewa ukunenga ndaya okile binda ndo nitisha maisha ngakile sana kwa na milambi ingeloni ngatelema kube kutelema ni bongo sokotwa ni stomach ulcers kube kutelema ni bongo isa ukwatwa ni chao ni
pressure no yethe okube as in nese mundu lo setwa ni mundu mukani wa mithenya mibuthu I know lakini wewe ana obuthu wa mithenya no wasababishwa ni mundu langu ikata gutindanya nake kundu windi ni wa mbibani ani Nomusyokeanie na mundu mwisa utwana nilikana kana ndayo wa mutwano ni full life ministry anoke kucha ile kwisa kwikata kumutano kanya mwitikile mwigwanite tunekala thayo uiliona nona painaindaya panai kukungulanya panai kuumana panai ona kunuma nisene na latu sianiwe na nduma muthembosu munenanye from that point na mwaka mtu consensus ni twaile kusyokeania syokeania no ithio monitor muno kana sinde toila munanenia maondo la munarekebeshie musyokeania kana ni maende noende na work on those issue sombua naende o maisyokewa kana utuitegemea na ula utietwe hiyo mundu juwe mundu ni ukutia miaka 10 akathi kundu tesi akathi kala thayu wake naende aisa usyoka na wimwitikila na saiso utiani siasiana ni nene la kilungune chunase nasya utuwe na motiwa utuwe na motiwa oyu niwe waile onyuba mundu unandiete na miaka 10 anaekalata mwiso tukane Nomusyokeanie siombua kana ndiso tukane Nomusyokeanie nake obwichi nini si percentage nene nilete tikila ona kombe nene ni omutai ninye ona kwa percentage la nene kwa nilande kata ndetikila nina ile kumanya kana ntwele kunena nyatuma ne ati we mundu miaka niswi 10 anailiata namba 2 mundu unandia nisi na siana nuna support ya siana ndana support ngani flavor nini ndana support ya siana na ndisi undu nekala okay utesi undu nekala na tana support ya siana mundu wa muthembosu kulona tuye kuyo andu Nomusyoka kwisyombua nundu numilanile na siana syakwa nangangana nasyo sikitita itha sisi sitawethea zitawasiangania siandolo let me use my husband na ngunengete na ya muno mume wako nundu ni nisi nutethete family yaku na kabani nako umechangia sana and I help you ndipo gwenda unena nasi ati let me use my mume wako yani ikakita aitha siwetaniwa na ndolo onaita lili kana sura yake aiwa blue kana aiwa yellow na niwambukia tu Nomusyokeanie percentage la nene siombua nilete kwitikila na ndienda unene la na musesa kilunguni chunasi nduvio tuwa kilukuya mbemba ndasa wese ukote mayo palani sasa unaenda wapi kana Nomusyokeola wina keti na wa miaka 10 ulikuwa wapi ndesi unailiata ndesi unekalata isi ana isi aku setani yagwa na akundu isi inaisasi chao pau pena kizungumukutu siombua na wethia mabinda mengi kumsyokea kwina chao kwina bina nginena naume ala mendeni wa relationship subi andu nginena naume ala mendeni wa mutwano subi ya mutwano waku nundu the moment watanisia na mwendo waku palathayo wabika mukesa ukakwosele lavau na ninywe nyumbesu yenyewe kwithayekata yasia siombua asante ekatukate utandithia museise na indi tukusyokeria twende na kilungu kitu